kuna tamari ni manchetela ni senda ka sandla ku swisa ka Facebook so like hina mhaka na swona so u lo tiboyila yexe wa ni twisisa so i senderiwini hi sweswo so sweswi a hi nge hi tumbeti nchumu sweswi Ahe, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi birthday ya Prince Rhangani na side chick. Even then hi tlhela hi vulavula hi confirmation ku officially Prince Rhangani na Xongi Rhangani va hambanile. Yeah, so tanihileswi mi swona kwalano ka siku ra 27 October hi fike hi vona Xitsonga music promotion wa fika wa poster that post, and then of course va tlhela va nyiketa na link of course ya vinyi va internet ku va hi kota ku hlaya this whole article ne. Yeah, of course hi fike ni pressa the link yi ni yise ka vinyi va internet and then kha ni link in on top comment, and then va tsala title va ku Prince Rhangani moves on and dumps Xongi Rhangani, leswaku hayi se u n'wi tshikile ku tsale nsuku baloyi manyangadzi the Khanyisa as always ma n'wi tiva. Yeah, even then se hi hindza ya ka the main article, and then va fika va tsala ku se swi official ku Prince Rhangani yi decideni ku va se yi hambana na Xongi Rhangani, you of course yi choose yena side chick Khanyisa. So Prince Rhangani a yi celebrate birthday tolo eka xilomani se ni ta vekela na short clip mi nga fambi na hlaya article ku mi kota ku vona ku himpela a ku ri ku celebrate-eriweni yaleyo short clip. Kasi wayi wa bilela lo ni kumbe support mi solo wa bilela yo yini mfo lo mzalo wa xikipa xa blue wa ri na jealous so a jealous vanhu va jealous va toloverile ai beleng va Rhangani futhi mavoko hi va kulukumba timhaka ta vusati tshukini wa xikhavisa hi khala block mos. Yeah, and then a continue tsala ku after interview leyi nga va kona liya a ku ri na Ben Mayenga na Dr. Josh Remanda lava nga fika va endla reconciliation i fanele zame yi vona hayi ta vekela yinani link ka top comment yi ta yi ri kona kwala mi ta mi kha mi ti vona tilink ni ta ti veketerini n'wana yi ta yi kha yi wela kona. Ya fika kumisa ku hava vi va n'winani later va famba na yena na maphorisa ku va va teka swilo swa yena eka Xongi Rhangani, leswi nga include studio of course. Ya kona hayi ma swona ku hayi himpela na studio lexi le ka a new place ku na video of course leyi na ku yi vekelaku ya loko Prince Rhangani kha yi inani yi twisa new album swona ku hi xona studio lexiya but at a different location. And then article yi continue yi tsale ku Prince Rhangani se yi hanya le ka hotela la a yi bukwini inani ya wat maxavo swa ku a yo bukiwa na ku ya le ka hotela, and yona ina award hi yona yi nga fika yi prepare inani a birthday celebration there. Of course is a businessman swin'wana a swi twisisa na yena ku yi endla yini Mr. Howard swa twisiseka. And then paragraph ya tela yi ku leswi swi kuceteriwe hi Ben Mayenga ku maxava va pfuna Prince Rhangani hi ku nyimpi ya Prince na yena Benny a yi vangiwa hi Xongi Rhangani. Your guess is as good as ours music wise. So hayi sweswo leswi nga tshamisa swona loko ku ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.